লোকেতো বহুত বছৰ কংগ্ৰেছ দেখাই নাই ইলেকশ্যন আহিলে এজন দুজন এটা দুটা মিটিং কৰিব ইফালে কিফালে কৰিব আৰু তাৰ বাহিৰেতো কংগ্ৰেছৰ একোই নাই কংগ্ৰেছৰ শাসন কালতে বিটিচিত মেক্সিমাম অশান্তি হৈ আছিল যি সময়ত কংগ্ৰেছৰ অসমৰ শাসন আছিল দিল্লীত শাসন আছিল সেই সময়ত বিটিচিত সদায় মানে হিংসা পৰিস্থিতিবিলাক বিনষ্ট হোৱা এই কথাবিলাক আজি আমাৰ মুখ খুলিলেতো বহুত কথা ক'ব পাৰো গতিকে কংগ্ৰেছৰ ইয়াত কোনো স্থান নাই কংগ্ৰেছৰ কোনো স্থিতি নাই ইয়াতে তেখেতসকলে এনেই ৰাজনীতি কৰিব লাগে কাৰণে আহি পেলাই লম্পজম্প কৰিব ইয়াৰ বাহিৰে একো নাই मोनसे गोनांथार फोसावनाय बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव एसबिआइ ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा एसडि क्लिनिक दङ फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव एसडि क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला